Pamirsa wacana indik TPA Suung pacang ketutup, mewali rame kebelik bagang. Ring warsa kali tali 6 pemerintah pusat pacang nutup mekudang-kudang TPA sani ngemargiang sistem open dumping sejeroning ngutang lelu. Nampenin parindikan inucap Pemkot Denpasar sampun madue pangarencana sani kejantenang Presiden ngolah lelu sani keasilang krama ring kota Denpasar sawetara domas kantos 900 ton nyabran rahina. Pemkot Denpasar pacang utamayang taler nincapang parikrama ngolah lelu ring TPS miwah TPS 3R sani kaduenang. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa daweg soma 6 Januari lintang mausang sampun molihang katre indik wacana TPA Suung pacang katutup. Mapaiketan ring parindikan inucap Pemkot pacang utamayang kuentenan tetiga TPST ring Denpasar Luire ring Padang Sambian Kaje Kesiman Kertalangu miwah tahura ngurah rai. Arya Wibawa mausang sane mangkin DLHK kantun ngemargiang seseleh kewewidangan tiosan sane sampun ngawigunayang insinerator sajoni ngolah lelu. Santukan Denpasar pacang ngemargiang sistem insinerator ring tetiga TPSD sane wenten. Anggandani taler pacang nincapang parikrama ngolah lelu ring TPS 3R sane wenten ring makudang-kudang desa kelurahan. Arya Wibawa nguningayang kantos mangkin Denpasar sampun madue 4 TPS 3R. Arya Wibawa ngawohin antuk kuentenan TPST miwah TPS 3R ring kota Denpasar anggandani ngangken presiden ngarepin pikobat lelu ya diastun TPA Suung katutup. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.